Hello, Tuni KUKI channel vazose na bon chawen lem nei kin vin Tuni a hi Russian leader pa Putin DAMLOU na chungchang a hi lawaile ama hi cancel damoje in tule tu a hi ama cancel DAMLOU ki jena achi ka a hi chiba EX-KGB boss hi leader dingen a hin leng do ti a chong chu mo hin ama hi Russia gam sunga dinga chong powerful anina ahi ti azong chumo ahin la US on asai kit na wa chu ahi le chi ex-KGB boss pa hi US o hin the most dangerous in Russia ti azong hi amawen amin vo ahi chi ho chungchang ho in say within ipi bola ama hi US on the most dangerous in Russia ti ahi asai ham ahi lawaile ama hin India adinga I tabang na ato am ti ho jong hin say within Indian content a jong in say within chule international content a jong ta cho aba nei cha in say within Putin hi tu le tu a hi cancel a DAMLOU a hi in hi ama hi February lasunga patna cho analel he ajing a hi ta in tu a jong hi ta hi na anei ja hi achawin akithing ti chan ge a chong hi mo hi ni ja chu ama hin I chan hi ta chu cancel na akizen na hi phat asu lut ding ham a hi lawai le ama hin I chan ge vai a hin hop ding ham ti jong hi het the 9.2 chan ge awang chu official ta ama hin hand over a ballin na ama hin vai a hom tai ti hi nai lo a hin la media ho dung zuya chu a hi le Putin hi DAMLOU ja alel he jeng ja chu itiam khana kizena chi han lang le hi pa hin vai hin po mai the hi ti a chu news mo hin chawa hi article hoi ga beleuchen ai chi aman tu le tu a hand over a ball ki got pa hi Nikolai a hi in ai le Nikolai hi koi ham ti a jong hi mi tam pin thu do jong enei mai the o hin cho jong choin sei hi tin a hin la tu le tu a hi Putin hi surgery ki bol dinga hi hung chi ding nili ninga lang hi hung mang ding da na hi mo a hi in a hin la hi chi ani chet jong ani hi zan hi mangin tin aban le ex-KGB boss pa hin vai a hin hop ding hi ti ho jong hi khuti ta a official ta phone do na sum nai lo a hin la tu le tu a Putin din mon hi avet vai le chun hi chitabang hi hung thai hi ti a chu wall media cha chum hin tu le tu ai news a jong viral ma jing mi zo sin ama news a hi na sata I da so article ho hi a possibility jong chu mo hin la hi chiwa hi ama hin thu pi na thu pi na ho hi nei jong le ama hin hi ta chu permanent ta Putin hi retiring a hi di po in ama hin temporary power api got ahi bowin phat chom khat akijen sung bo surgery akibol sung bo wa chu ama hin gamwai ahin hop ding ahin la I chan ge Putin hi ki zen ding ham ti wang hi het thei ahinai poi ti jong chu mo ahin chwa jong hi ga ba ki lawan news tampi a hi mun chom ma news za chom ho jong hin cover a bolovin tu le tu a hi Putin jong hi alel he jeng tai ti a chu mo hin phat masalanga jong chu Putin chanchin hoi kana sein chi Putin hin ta chu amai ho jong hi surgery a bolin doctor za chom he amangin hi chi ho jong hi US in sanction a bol khum ji a ama hin gen theina I chan hom khat ato ti a jong chu kana sei hi in ni chi ho hi Putin hi ta hung lel na hi 2020 up na hi ki pan ai tai ti a jong chu mo hi in ni chi 2020 line article ho jong hi ga velo chu ama ho hin Parkinson ti chan ge ya jong hi ase Parkinson ti hi ga he thei ding ti asin ti ding ai ta na ki thing ho ai ta Putin ni event na hi le sal ting teng a hi lo le tha ha ta akila kilom wanga hi ama hi te tho a hi ta in chule ata saba avun ho jong hi ama in surgery a bol ji ja hi gol hang a hi lo le tha hat deu da na hi kilang a hi boven khoti ta ama hi hat ta lo hi ti a jong chu news article ja chom ho a jong chu mo a hi in a hi le tu a hi Putin hin hi chiba hand over a bolding pa hi chiba ex KGB boss pa hi koi ham
ama hi I da bangham ti hi het nom deu ka da sanin hi chi ama chung chang hi neu cha ga seile hwen tu le tu a hi ama international contact nga ama chung chang neu cha ga seile ama hi ni pibola KGB EX-KGB boss ti a jong hi ki seham ti aile masang la ya chu Soviet lai tilhen USSR anhat la ya jong chu ama hi chi KGB ho he anhat na hi chi USSR ahung ki hian za zowa jong hi hi chi KGB ho hin na sata Russian kamsunga pan ala jingwa hen ama ho hi secret intelligence ho ti ding ha secret information la a hi ta chu ama hi gam chum chu mai ki the thang wa Russia adinga jong hi na sata hi ta chu defense langa hi na ato hi ti a jong chu mo in secret intelligence hi na ato hi in a hin la hi chi KGB tu a EX-KGB boss tia ki seina pen 2008 la ya chu chi KGB hi anasu mangova FSB ti zo a hialo a hi ta in hi chi KGB hi tu le tu a hi talo a hi ti a chu mo a hin hi chi KGB ex boss ahung hi zowa jong hi chi Nikolai hi het thei deu kha chu foreign minister a jong hi anapanga foreign intelligence so a jong hi I chan ham khana hi Russia adinga hi na anato hi ti a jong chu mu hi ni ja chu ama hi EX-KGB ti a jong chu ki hejing na lai hi ti chu nga het thei dewa in se wa hi in a hi le tua ama agit lo dan ho hi iti iga het thei dewa neu khat ga sei ki lo hen chiwa hi article za chom publish abon ho hi news lui ho a jong chu tampi kimu a hi in ama hin Ukraine demna nasata anane hi in hi chigal ana sanga jong hi I chan ham khat Putin to hin ki tho a Putin jong hi I chan ham khat na Ukraine attack ding dan ho Ukraine la ding dan ho jong hi za kai ama hin suggest abol jing hi ti a jong chu mu a hin ama influence na pa na hi Putin in jong tu chunga Ukraine hi a attack ki ti jong le ki sei hi lo mai the a hin hi chawa hi ama na sei na a jong chu Putin align ti a hin ni chi ama men chu a hi in ambal ama hin a sei na a Ukraine heading for collapse into several states ti a jong ki ana sei sa hin Ukraine hi state za chom hong ki hen za ding a hi ti a jong hi ama hin ana sei sa a hi in ita chu ama hin hi chlai mun bo wa hi ana sei po in news za chom article za chom ho a jong hi ana velo hen hi chiwa jong hi akibang ma a hi in ita chu Ukraine hi collapse ding a hi several state na ki siam do ding a hi ti a jong hi chiwa Putin align ti so ama cha hin Nikolai chu ki seina hin ama jong hin I chanam khat chiwa he amin akiji in chiwa hi mode wa hin he chi to bang thu ho jong hi tampi ana sei hi ta ni ja chu US in jong the most dangerous in Russia ti a jong chu a hiat no hi ama hin tu le tu ai USSR hi ta hi jong le USSR banga hi agelin USSR Vaihom na to banga hi pan alazing ti a jong chu mo a hin a hi le hi chepa chung chang hi Indian contact nga ga seile hen India hi ama hin a de hi in India to hin hoita a friendly country a ding hi a de le jingen ama hi foreign minister an hi la ya jong chu India hi I chanham khat hi kum khat sunga jong hi ni vei thum vei hungi ti chan ge a jong chu mu a hin ti chu a de sa dan India to pan khom ding adei dan ho chu neu khat ga he theine dewa kan sei hi in hi chewa hi aji dover ho to jong hi ta chu apha chenga hi kimu to a ki holim na ho hi akum si lehen ananein aban le tu a ama hi foreign minister jong hi talo president jong hi talo prime minister jong hi talo a hin la apha chenga hi India hi a hin vil ha jingin hi chi ajib dover ho to hin akimu to jingin hi lo vai le mi dang ho hin country president prime minister ti hoi ki mo pi thailo a hin la ma hi hongji in Indian gamsunga hi Indian PM pa ho to jong hin hi ta chu akimu to ji ti chan ge ya jong hi mu en hi chi to banga hi ama hin
India angai lut dan a hi lo le India alung si dan India to pan khom ding a dei dan ho hi I chan ham khat India ki vai hop dan ho jong a dei dan ho jong hi tampi ana sai ji in India hi kum khat sunga ni vei thum vei jong a hin vil ha ji ti chan ge a jong hi mu a hi ti chu a hi in ji a chu India a ding a wang chu alang khana I vet na hi le I ma cha a boina lo a hin la hi chi Ukraine le Russia ki boina a hi India in aki boy jing ding hi aki dei po in Ukraine le Russia ki boina a jong hi India ding a jong I chan ham khat economy lang he lang politics lang hi jong le I chan ham khat ai a to kha hin za chu India hin ki cham loi le ti hi a dei ti jong chu mu a hin hi chi ga vet kit ding a chu a hi le tu a Russia leader pan ti chu Putin in hi chi pa hi Nikolai hi hichiwa hi thunei na api got hi iti vel ape theirem ti ai question ine mei theu na thu do ine mei theu hi na ji chu hichi chung chang in seu a hi ja chu hichi ho hi ga het lo jong chu poimo a hi ja chu ga sai kit lo han tu le tu a hi German ho Nazi German het de hin ama ho anaki surrender now chu mei it a hi in aban le Russia te jong hin USSR an hi la ya 1941 la ya hi mi tampin hi chi Germany an hi da Nazi an hi dan ho Nazi ana si dan ho ase ya ile chun UK US ho hi ana phat seba ama hon azo a hi lo le ama ho panla na zala ama hon gal azo hi ti a savin ain la athu sim hi hoita isimai le chun adi isena USSR hin nasata pan ala in hije achu hijiwa Nazi Germany ho hi anazowa amo in surrender anaki bolo hi ti hi in hije achu tu le tu a jong hi Russian gamsunga hi 9 and that ko May nisim ko ni hi amao hin hichi Nazi Germany surrender day hi amang jingove ti a hi ni chewa hi itiam khana function len ta khat a hin neiwa a hi lawai le hichi amao in akum chenga celebrate a bol vai le chun hichi wa hi Putin in announce in bol mai thein tin May nisim ko ni le hin hichi Nikolai hin hichi thunein ho chu Putin hin hen over in tin tichu athune in ho hin pedo in tin Nikolai hin chi Russian gamsunga gal ki boina ho tu le tu a Ukraine gamsunga gal dan ho hi cho jong hi aman hin be kolentin mun choma president prime minister Indian prime minister a hi lo le US president ho UK president koi gam chu hi jong le Xi Jinping ho velen Russia hin ki ho pi no mai le Putin ki ho pi ta loading hichi Nikolai ngen to hin ki ho to ding ama hin iza kai thunei no ho hi vai hin po ding ama hin country za choma lubo ho to jong hin aki ho ding ai le ama to bo hin ki ho ding a hi tai ti chu report mo a hi in hichi hi May nisim ko ni le hin Putin hin announce a hin bolding a hi ti a chu mu a hi in Ize a chu tu chan ge ya wang chu Putin hin chi amon Russian gamsung he vai a hom jing na lain hi zong le Putin hi nat na ji a hi alel he jeng ta in tu le tu a zong hi I chan ham khat na hi ama hi aki thinge ata sa ho jong hi alel he jeng ti a jong chu mo hi in tu a Putin e hola e ho contact nga ga sai ki le han Putin veda ho dinga chu tu le tu a hi good news to bang a hin le Putin pan pi ho dinga bang chu bad news a hi ti chu a hi in mi khen khat chun a support lo ten ho chun thido loi le ti loi jong hi hung mai theu hen comment ho a chana a hin la hi chi ama jong hi alang khat na chu iga ba nai le Ukraine attack a bol hi in hi chi sunga hi Ukraine mi pi ho jong hin a sap se na tam pi jong mai thei hi lo vai la mi pi ho hin ama hi apa cha na I za ham han ama dinga taw na man pi na jong hi tam pi mai thei a hi in hi je a chu mi khat hi a phat nai le a pha I jong ki ti chet thei lo a si e jong ki ti thei lo a ji chu thil khan a bol chu aman amma mi pi a dinga thil pha a bol hi in hin la agal mi adinga chu thil singen a hi ti chu neu khat iga he them na dewa in sewa hi in aji chu komena chu thil phalo ta ho comment lo na dinga ka hin sai hi ni tu le tu awang hi Putin in
chi hand over a hin bolai le ama hi mi pi mu lowa hi ni izat hung ding tha hung lut ding ham a hi lo hap ta hung lut ding ham ti sai thai a hi nai po in hi jong le tu a aman hand over a hin bol ding pa hin Ukraine i chan ge ya avet da ham a hi lo vai le ipi bola US on the most dangerous man in Russia ti a sei thei ham ti ho chu neu khat iga he thei ne dewa tu ni KUKI channel mang cha hin kel che thei naw hi chan chu hin tin chu le KUKI channel hin support na thanks symbol ho chunga jong avelin kipa thu ken sein hi chi screen na chu pop up dan dewa ka hin ta do in koi in ki thopi na an pi ham ti ho jong chu ka hin ta do in avelin kipa thu ken sei kin ne hi tu ni KUKI channel be jo se na bon cha chung vin ka kipa na avelin ken sei kin ne hi